Ankole Farmers and Traders Sacco bakwatireho Buhanama Health Center 3 omtown council yandije Nyamukana Rwampara district n'ekitanda cy'abakazi kuzarira. Ebi bizire nibabikora ubwo barikwetebekaniso zo kujaguza emyaka 25 eyiba amaro mbuhereza bwa bikoguze no kusima abantu abatambwire nabo okumareje imyaka yona baretera kandi yabahereza kikahinduke cyanye mu kikorese cyo muhereze center 3 ntubasa kugikoresa nke examination coach jaguza emyaka 25 itwa amaro mbuhereza ahabwitajeri ya Nyamukana twashara mugaruza abakasoma bitu turi kubebaza abo kutagira kandi twabagaruza kurabiro mu Buhanama Health Center 3 twabahereza ekitanda cyo kuzariraho kandi ekitande cyo nkiza kuyamba abantu ba Nyamukana n'imyanya ndije eje hingurize nkashema n'ahandi hona chairperson yanagamba ekitande kibakiretera abacyara especially ko kurigirana no kuyashobora we nanyenda kushaba basija mutweka abakazi nahura nashemerwa munonga nkakondineta we twekeke cyabuhanama ahabo kureba nkanda hirwaro ritu herese center 3 nitwe bathereze kitanda kandi ekindi abakazi benda bantu babahaza pampazi babahamiti ya sabundi nabantu bona babaroho buri mwe yakwata sabundi abashahari Buhanama Health Center 3 nabagirangu babire bine kitanda cyumwe government yabahire ekibire kitarukumara ecyo kitanda nikije kutuyamba omukongera ko aha mutindo go buhereza butukuhereza abantu bitu aha bwa Buhanama kandi hamwe n'emyanya indishe totorwire abari kutunga buhereza kwatene byo kuzara okuruga ahirwaro biteri mbwenu binamasukungu obatungire ekirigero muri Ankole Farmers and Traders Sacco nikija kubahwera okwisyo buhereza aha bantu batekatekere ikintu cy'urungi batwatara aha by'amagara yirwaro n'urukora tubire twine mu kitanda kimwe ekibeni kireto bundo buhereza bwagire bwacumbagera abo kube ubwirobu maternity yitu kaboneza ubwa abashaho twine habazarsa babiri mwene kimanisa ngo bwabone kitanda cya kabiri nihija kuba ntazaraba cyara barengera ryomwe at the same time omukorogu gwishirwaho bamwine Akimu orumeya wa Nyamukana Town Council kandi asimire Ankole Farmers and Traders Sacco okubaho muganda go kutungura ebyamagara omucanga cyabo daily income benachari njero na manager Nyamukana Town Council ine daily income inanasi every day ko bwiro ntashohore motoka munana per day zinanasi Lori pade ziri kuza Kenya izimwe kuza Kampala na wahika wangu tejesha konka saving culture is poor. Ahabwa TV West ndu Christopher Himsubwe.